đây này từng khăn ní ngày này khi mình phải đầm nào trên pi đi rùm khát cà bột tờ lệ tức chứ rùm mà còn lại nên thật nơi khát cà bột cho những thời đầm nào lời tức chú bên ta khi mình bàn thọt bị các bạn một mò thế khi mình thọt trầm bị về cái sự này tới đưa đồng bọn tờ lệ tức chú ta đa cũng rồi bọc nhóm cứ trầm tờ lệ tức chú thế bên ta ngày này cả thiết vừa riêng cả đá hay là mỗi khăn tay ta đa vui ấy cho những bạn xâm ra chất cái này được nhóm tờ lên tập trung ta đa mà đó buộc khăn tờ lên nữ ở đang vui hơi cho những tour đầm na bị tập chu tới hay đòi về cái sinh ý tới thuồng và hồ tờ đòi tạm trường phun đòi bộ bình tờ đòi thòng chiết sọt sạt sọt mỏng pro mình đến mơ từ cái này nó có sọt sạt đó cả thiết trật chuyện cái đào ôn là món mình miền cầm đào khá lắm hay thưa đầm nào đào chi mà tô từ đầm bòn luôn thưa đầm nào đào bẹt cả đào lời ấy to tầm một tiết dương nâng thưa đầm nào đào trường phun chỉ ra dương bàn mờ cả thiết nước tàm trường phun miền prey chơi miền chấm cà nhẹ đầm nằm chấm cà nằm đỏ nơi tì luôn cứ sờ bò mình đến mình thả từ ren ra màu khăn nó rơi con em xin lên thế ở lại chung ban một đôi và lại một ái cùng sửa cả cho từ khung hai nâng lang từ lơ đầm bầy tầm mờ tập trung đại lẹ lơ khung trong một sân chơi bom ôn một đôi hái dương hiệp trong nhà một tội hái dương vừa đồng là từ mở chương đầm bầy từ lên là tập trung nơi thằng lệ lầnนี้ที่มันเคยทำนาแต่มาชื่อดาวดาวมูลมือจุดเทียนดาวมูลจุดเทียนลำใบจะดาวโกได้ยืนดาวกุมเป็นอย่างคิดไอ้ตัวตาปีได้ยังหลังลมเท้าวิอาจังขอบขลังจังมันเคยทำนาดาวซ้ำไปเมื่อการเทียบจุ่มเป็นบองคลื่นทอดวิดีโอนึงเป็นเทียบจุดร้อนลำใบตุกเชียนหนุสาวรีเกได้เยี่ยมเลยในไอ้ตาดานี่จังสังคมตะบองโอ้นึกออกคันนี้มาเลยถูกออกคันนี้คืออะไรสักเพียงเต้นในตำบลตาดาคือเมียนพิจารณาพิโรยเพียงคือติดมันเต้นมันโดยการจิเลตำบลเต้คือส่งทางโลกเราโจมมันก็คือเต็กนายแต่มาแล้วแต่จำนายแต่เพลล้างมือจำดาคือเธอหลังสะอาดจำดาล้างเลิกคือสะอาดมันเต้นไทยยุดาทำมาชื่อมาดองมือจำเพียงดองมือจำเพียงดองใบตะดองโกดายังบานเมื่อกาสตีสรุปสอบบริสุทธิ์ชาเนื้อตามนี่ให้ดับสำเร็จตะโคตรและไปเลยเมากูเอาเมียนรำมือทาตรเจาะให้นั่งสระสายเต็มคลิปนี้บอกยังบางทอดวิดีโอในตุกเชียนสาวรุ่ยเปลมือในตัวมันมือบานมาเลยเต้ติดหมดพดคือปลาเปรยะเปลรอบคายนกตำรองบานมาเลยคือดูซ่ามันเนี่ยเราเรียนคลุนช่วยแกเรียนคลุนจังช่วงวันทอดวิดีโอหนึ่งกันไหลดาวเล่นจิตชราบนตายแต่เพียบในตาดานิขยมตอนบานถอดเอามองโอตัวออกคันนี้เมื่อเราเทผูกขยมเขวียนเป็นเลียมองดาวเลยในตาดานิคือจำนายเปลรอบคายเนาะรอบฉลามเนาะลำใบบานดาวโกได้ลำบอลตาดานิคือหมอดาวเคลี้ยมเป็นอารมณ์มือทางสบายให้นั่งเป็นอารมณ์ทางคือเปเดบานสรุปยกช่องคาสเทียหนึ่งทอมจิตจิตรามได้ในชมวินครูนระบบยมนี่เชื่อเยื่อมันเถื่อนมาต่อต่อติดตำรวจจะđó là nét trong tài vẹn còn đá lâu đấy đào mà chớ như từ lớn từ ra về hiện đủ của nó đá mà sân chỉ những đàoเป็นอย่างคือเรื่องของตายเป็นอย่างดาวมือกัสเทียได้เลยเลยไอ้แต่มันไอ้ที่คือสามสันติเนาะคือรอนตัวดาวหลายตัวแผลนี่คือยืนไอ้ดาวแบบนี้เช่นสันจีมองโอ้ตัวนี้คือดาวลาวมาเช่นนี้ประหยัดประหยัดเขาคนหมอกหลุดนะตัวดำนาดาวมีพิษสบายดีนั่งจุดเช็คเล่นจมูกขณีตะวันตะมอเต้คือมีอารมณ์มือทายืนฉับเบาจังยืนกลมโจลปรีเย่เปียปรีปดาคือดำบอลปรีนี้คือยืนหามมอทางร่างทางกายหามchấtลำใบtừดาวตัวดาวยืนกลมปราเปียได้มันกูอ่อยปราศจังก็ยังมันทอดวิดีโอตีกันไหลนี้มันประกอบทาได้เป็นเพียบริเรีย
ឬក៏សប្បាយឬក៏អត់ទេសំខាន់យើងទៅដល់គោលដៅហើយយើងនឹងដឹងថាទឹកធ្លាក់នៅខាងលើគឺវាត្រជាក់ហើយនឹងស្រស់ស្រាយពេលដែលយើងបានងូតទឹកនៅឯខាងលើនោះអូខេបងប្អូនគ្នាខ្ញុំមកដល់កន្លែងទឹកហូរធ្លាក់ទៅក្រោមនេះគឺកន្លែងនេះគឺត្រជាក់មែនទែនទឹកហូរពីលើមកគឺធ្លាក់មកប្រឡោះខាងនេះហើយទៅក្រោមហើយដើម្បីយើងដើរទៅមុខបន្តទៀតយើងមើលអាកាសធាតុនិងធម្មជាតិនៅទីនេះសិនខ្ញុំនឹងថតវីដេអូដល់ខាងមុខបងប្អូនមើលទាំងអស់គ្នាថានៅផ្លូវខាងមុខគឺវាស្រួលដើរឬក៏ពិបាកដើរព្រោះកន្លែងនេះគឺជាកន្លែងដែលទឹកធ្លាក់ពីលើមកហូរមកតាមនេះចឹងខ្ញុំឃើញឥឡូវខ្ញុំបានមកដល់កន្លែងផ្លូវឡើងហើយខ្ញុំจะដើរឡើងក៏វាស្រួលឡើងដែរគឺគេដាក់ដៃសងខាងកុំឲ្យនេះឲ្យយើងឡើងលើប្រយ័ត្នប្រយែងទឹកឡើងបងប្អូនគ្នាខ្ញុំបានមកដល់ត្រាំទឹកត្រជាក់ដែលមានអារម្មណ៍ថាអូយកន្លែងនេះគឺស្រស់ស្រាយទេបងប្អូនត្រជាក់ដូចទឹកកកនេះពេលយើងត្រាំទឹកកកគឺវាត្រជាក់ចឹងទឹកជ្រោះវាអមជាមួយទឹកកម្ដៅទឹកត្រជាក់ចឹងទៅវាស្រស់ស្រាយយ៉ាងណាដល់ពេលយើងបានទឹកត្រាំទឹកចឹងទៅយើងបានហត់ពីការហត់ក្រោមមកដល់លើទៅយើងនៅហត់ដល់ព្រោះនៅក្នុងទឹកនេះគឺត្រជាក់ស្រស់ស្រាយទៅបងប្អូនចង់លេងបងប្អូនកុំភ្លេចដើរទៅលេងដើម្បីលេងទឹកជ្រោះនៅខាងលើរបស់គ្នាយើងចំណាយពេលបន្តិចទៅហើយយើងហត់ទៅចុះដើម្បីទៅដល់គោលដៅបើថាយើងទៅជ្រុលទៅលេងហើយយើងលេងឲ្យដល់គោលដៅមកលេងទឹកខាងលើនេះផងនិងខាងក្រោមផងប៉ុន្តែពេលនេះខ្ញុំបានថតមកលើហើយមានជនបរទេសគាត់មកលេងខ្ញុំច្រើនទៅសំដែរភ្ញៀវទេសចរជាតិរបស់យើងគឺមកលេងនៅខាងលើនេះគឺគាត់សប្បាយមែនទែនពេលដែលឃើញអាកាសធាតុនិងឃើញទឹកធ្លាក់ដល់ត្រជាក់នោះគឺគាត់មានអារម្មណ៍មួយថារំភើបហើយស្រស់ស្រាយមែនទែនពួកគាត់ទាំងអស់គ្នា